laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin, summa assalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa. alhamdulillahi alqaili fi muhkami tanzil ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه القائل في حديثه الشريف إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأصلي وأسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته غر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. aray musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude allahu subhanahu wa ta'ala on haanaɗo yettede on, du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama. allah daalika deftere makko wo ya ayyuhannasu kono yo yimɓe, inna khalaqnakum min tagi on min zakarin wa untha, immorde e gorel e deyel. wa ja'alnakum min waɗi on shu'uban, leƴƴi wa qabaila e gori gori, lita'arafu fiyon wawu andidirde. o inni inna akramakum, tabiti ko ɓuri teddude e moɗon on fof, indallahi ka allah ton, atqakum ko ɓurɗon hulde allah o. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe maaki wo allah o darata faade e mbaadiji monɗin, ko a danejo ma ko a ɓalejo. o darata kadi la yasu ila suwarikum, o darata ɓandu ma ndun kadi hiɗa laba ma hiɗa kaani, ɓandu ma ndun no yeɗɗi ma hiɗa sewi. ko piiji ɗiɗi o darata e bani adama, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, ko darata ko faade e ɓerɗe mon ɗen e golle ko wonɗon e gollude kon. yo allah tawen hara ko golle moƴƴe ɓerɗe no laaɓi. Seydina Umar bunil Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu o maaki wo kunna azilla qawmin fa azzana allahu bil islam walaw ibtaghayna al izzata fi ghayri al islami azallana allah. wo en laatinoke ko yimɓe jasunoɓe, allahu on teddiniri en sabu l'islam. wo sen ɗaɓɓoyi teddungal nokku goo kadi en acci diina kan, wo allah on hoynayi fi meɗen. ɓaawo ɗum ɗo fof mi weltaniki allah subhanahu wa taala tawnɗo e nde ñalande hande ɗo kadi ñalande asewe, ñande 19 mois de décembre 2015. ɗum no hawra ñande 6 lewru tataɓuru, ko ɗum woni rabi'unil awwal, paran aranuru e fergune laaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hitande 1437 wulure temenna e capantate jeɗɗi fergol ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam. haray ɓe inni yomi yewtuɗo fi goɗɗo ko tawata se yewti gurdam meɗen fof en wawata gaynugol yewtugol fi makko. ɓe inni no yomi yewtu fi makko ɗo e nder leere goto, tawata ko neɗɗo no e dow neɗɗo, tawata ko neɗɗo tawata ko jonnirteɗo misal ko kala ko yoniri fi aqida e finde, heɓugol ko wiyete tawhid, heɓete ko heɓugol ko wiyete imanu billah, ko kanko jonnirte misal. tawata ko neɗɗo mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wondi, tawata ko neɗɗo mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay ɓe nelama, ɓe inni neɓa ma yawa kaarijo o aray o tawatay men ka l'islam nga. tawata ko neɗɗo adiɗo noddande allah, hito mum noddi wondema ala reweteɗo ko hina allah. tawata ko neɗɗo
mo jeeya e jeɗɗoɓe adiɓe ɓen natugol e nder l'islam. Tawata ko neɗɗo mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki wo annabaɓe feƴƴuɓɓen fof adiɓe lan woɓe fof Allah waɗannomo be maɓɓe ko fanɗi wo ministre ɓe jeeɗiɗo wonay ɓe takko makko ko o wallidira. Wo min noon Allah waɗanilan 14 o neɗɗo mo yewteten fi muɗum ɗo himo jeeya e ɓen 14 ɓe. Tawata ko neɗɗo mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ko ayyo kaarijo mi nani hito teppe maɗe yeeso an ka nder aljanna. ene ko honnum e golle moƴƴe wonɗa e waɗude ha mi nani hito teppe maɗen yeeso an ka nder aljanna. Ko fi o neɗɗo wonɗen e yewtude o himo maake Bilal bun Raba al-Habashiyu radiyallahu anhu. Ko Seydina Bilal ko hojo meɗen tedduɗo on wiyeteɗo Bilal. Bilal oɗo ñande goo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sonnajo Bilal on mi fuɗɗora ko ɓurɗen humpede kon e nder yewtere nden. A nanay goɗɗon lando est ce que Bilal jombuno ta ɗum ɗon mapine an e Bilal son wona e nokku gotu yawmal qiyama. Ñande goo sonnajo Bilal on warno ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o faala natugol ɓe landimo fi Bilal. Honto Bilal woni ka raɓɓinigol yewtere noon ɓe yewti ɗon ha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo Bilalun la yakzib. Bilal on mo mi andi on o fenata. ɓe inni de sonnajo makko on ɓe inni la tuhdibi Bilalan mi torikema mi jeejima wata waɗude ha Bilal seytina. ɓe inni wo Bilal ko rajulun min ahli ljanna ko gorko jeeyaɗo yimɓe aljanna ta waɗude ha o seytinanoma nani ɓe haɗari ɗon. ɓe inni ko ayyo sonnajo wo la tuqbalu minki amalun isa ahdabti Bilalan golle maɗen ɗe jaɓatake dey sa etike ha a waɗi ha Bilal seytinanima. oɗo wiyete Bilal bun Raba al-Habashi. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo lam yakun nabiyun qabli illa wa utiya sab'atu rufaqa nujaba wuzara wa inni utitu 14. wo annabaɓe adiɓe ɓe fof ɓe heɓuno 10 jeeɗiɗo afwan jogiiɓe haqqil ministre ɓe wawɓe miijitade yeyɓe ka woɗɗi ko wona takko ma annabajo on ko wallitomo jeeɗɗo. Allah suɓani ɗum noon annabajo be annabajo. wo min noon Allah suɓanilan 14 ko wonɓe woni ɓen nelaɗo maaki ko Hamza Seydina Hamza mo wanduɗen on e Seydina Jafar e Seydina Ali e Seydina Al-Hasan e Seydina Al-Husayn e Seydina Abu Bakrin Siddiq e Seydina Umar e Seydina Al-Miqdad e Seydina Huzaifa e Seydina Salmanul Farisi e Seydina Ammar e Seydina Bilal bun Raba al-Habashi wa Abdullah ibn Mas'ud wa Abu Zarrin al-Ghifari. ko ɓeɗon mo ko baɓe 14 Allah suɓani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wona takko maɓɓe. Tawata si satti ha ko ɓeɗo disodirta ko ɗo ƴettodera décision ko honnum ɓe waɗata ma ko honnum ɓe accata. o Bilal mo wonɗe yewde fi muɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki dakhala Bilalun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. yande go Bilal natano ka nelaɗo on wa huwa yataghazza tawi nelaɗo on hiɓe soƴƴude o naati o tawi nelaɗo hino soƴƴude. fa qala annabi sallallahu alayhi wa sallam alghazau ya Bilal ko soƴƴare fewndi fewn ɗo ar soƴƴen. fa qala Bilalu ya rasulallahi inni sa'im ko ayyo nelaɗo Allah min dey haray miɗo hoori. fa qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ta'kulu rizqana wa fadlu rizqu Bilalin fil janna. ko ayyo Bilal ar ñamete amen o kala ko luttinoyɗa kon fof haray risque arsike ma luttuɗon ɗum a tawye ɗum ka nder aljanna. ko ɗum ɗo holli nelaɗo seeditanike mo wondema pellet ko jeyaɗo e naata ɓe aljanna. on sa nelaɗo innimo a sha'arta ya Bilal ene a so'ari ene a anda anna sa'imatu sabbihu isamahu wondema neɗɗo horuɗo si neɗɗo himo hoori wo haray ƴiye makko ɗen fof no subbon hinanade Allah subhanahu wa ta'ala wa tastahfiru lahu lmalaika
haray malaikaɓe ngay fof no insinanade neɗɗo horuɗo on ma ukila indahu kala konko ñamaka makko ɗon kadi. oɗo wiyete Bilal bun Rabah Habashi radiyallahu ta'ala anhu wa arda. ko oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki mi nani hito teppe maɗen yeeso an ka nder aljanna. yeeto lanko honnum e golle moƴƴe waɗuɗa ha nani hito teppe maɗen ka nder aljanna. Sayyidina Bilal ɓe uggini ɓe ɓanti ɓenni nelaɗo mi andi taari golle ɗe mi woni wadde hara ko spécial sina ko woni tun kala tuma nde salligi am boni mi yahay mi salligoyo. si mi salligike kadi mi juulanayi Allah darɗe ɗiɗi. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo ko sabu ɗum ɗo mi naniri hito teppe maɗen ka nder aljanna. haray wondata e salligi duumo wondugol e salligi si wona neɗɗo gomɗinɗo. fodde hiɗa wondi e salligi andu haray cheytane himo woɗɗitima. joni noon Bilal, Seydina Umar ko honɗum yewti fi Bilal ka be ƴette gokkum. qala Umarul Faruq radiyallahu anhu wo Abu Bakri Siddiq sayyiduna wa a'taqa sayyiduna ya'ni Bilal radiyallahu anhu ajma'in. Seydina Umar o inni wo Seydina Abu Bakr ni Siddiq wo on ko kohojo amen tedduɗo amen, wo tedduɗo amen on kadi rinɗini kadi tedduɗo amen on kadi. hombo woni on ko Seydina Bilal. hombo yewti nde yewtere ɗo ko Seydina Umar. wo tedduɗo amen on ɗum ko Abu Bakr, o rinɗini tedduɗo amen on kadi ɗum ko Seydina Bilal. ɓe inni wo sen yewti fi tariha Bilal en wawata lannugol fi muɗum. wowo ko qissa la yumallu zamanu min tardidiha. zamanu on no woni e feƴƴide noon ko fillitiɗen fi Bilal wo ko fillitiɗen fi Bilal tawata en wawata gaynde en haɓata kadi en ronkata kadi. wo wala tashma'u l azanu min sihri nashidiha. wo noppi ɗin kadi ɗi wawata holtugol, ɗi wawata nanugol fi Bilal ha ɗi inna hande kadi ɗi yoni fi honɗum ka iwata toon fi Bilal wona ka lannata, ka yahata kadi toon fi Bilal nanayɓe ɓen fi Bilal noppi maɓɓe ɓen kadi na ko hewata fi nanugol fi Bilal radiyallahu ta'ala anhu wa arda. wiladatuhu wulida Bilalun fi sarrat qabla alhijrati binahwi 43 sana. Seydina Bilal ko jibina ko e nder Makkatal Mukarrama, woɓɓe ini ko e nder saare wiyetende Sarra ɗo, ko adine laaɗo ferugol yaha Makka duuɓi 43. bi ma'ana o jibina duuɓi 3 ha gasi si tawi noon amul fiil on waɗi hitande mawba nde. ɗo gan noon ko ɓayi hamul fiil on waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon feƴƴi kamɓe kadi ɓe jibina. nelaɗo no hecci Bilal oɗo woli abin kana yudu'a Rabahan, babe makko ko makete ko o Rabah, ko ɗum o innana Bilal bun Rabah. Rabah on ko ɗum ɗo woni inde ben makko nden. wo amma ummuhu fa kanat tudu'a Hamamatun. Hamama ko ɗum ɗo woni inde yumma sayyiduna Bilal. babe makko inna Rabah, yumma makko ko inneteno ko Hama. wa hiya amatun sawda'un min ima'i Makka. nene Bilal ko wonno ko korɗo ɓalejo kadi jeyaɗo e horɓe Makkatal Mukarrama. nene makko ko ɓalejo wonno. ɓeni waliza ko sabu ɗum ɗo kana ba'du nnasi yad'unahu bibni sawda. ko sabu ɓaynene makko hari ko ɓalejo buyi ko noddirayna ɓeyna ko ayyo ɓiɗɗo ɓalejo, kono ka wowlirgol ɗum ɗon hara ko fi hoynugol mo. sahabaɓe wanno ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe nani ɓe seytini moƴƴa kadi. Seydina Bilal oɗo himo jogino siɗɗo, woɓɓe inni ko koto makko, woɓɓe ɗo inni ko miñam makko, on no wi'e Khalid. himo jogino kadi bandirawo goto, woɓɓe inni ko jaaja, woɓɓe inni ko miññirawo makko, himo inne Khufayra. Seydina Bilal radiyallahu ta'ala anhu wa arda ko ɓuri e jiccude kon ko duuɓi 3 o jibina si amul fiilon woni ko waɗi. zawajuhu resugol Seydina Bilal ene o jommuno ka o jombano. ɓeyni faqat tazawwaja Bilalun min ukhti Abdurrahman ibn Auf. Seydina Bilal o jombuno bandirawo, Seydina Bilal o jombuno bandirawo Seydina Abdurrahman ibn Auf.
wa hiya haala bintu auf sonnajo bilal on ko wiyete ko haala mantoɗe moƴƴa inde ɓeygu sayidna bilal nden ko haala koto makko ko abdourahman bun auf mo tawano e patron ɓe jogagol jawdi fewno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe inni noon lam yunjib minha aulada o sonnajo ɗo o jibinananomo hay e goto ko ɓuri e jiccude kon yewtere nden nde hewtari sayidna bilal o resno kono komi ɗaɓɓiti kon fof mi yaari hay e nokku ka o heɓuno ɓiɓɓe mi yaari hay e nokku ka ɓeynuno o heɓuno ɓiɗɗo yiyama noon nokkiyel ɗiɗi nokku gotum no lurra ko ɗiɗo o jombuno ka ko goto kono goto on ko bitti faaqi no fottano o jombunomo sonnajo on ko wiyete ko haala oɗo ko bandirawo abdourahman bun auf ɗum ɗon feƴƴi golleño wiyetego bani boukayr ɓeɗo ɓe ƴettuno bandirawo maɓɓe ɓe ari ka nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓeyni nelaɗo men faala ya ƴettu o bandirawo amen ɗo resina goɗɗo nelaɗo maaki haɗi resinonmo bilal tawi golleñol ɗon ɓe weltora ɗum ɗon ɓe hewtidi e makko ɓe naari hiɓe ne o ɓe hewtidi e makko koko yetono feƴƴa fewon ɗo naafe on ɗo ɗum waɗi no waɗay kadi ila yawmel giya wono ha ɓe ƴettoyon kadi ɓe ardi kadi ɓeyni men faala ya resinan men oɗo goɗɗo e sahaba ɓen ɓe haɗo maki haɗi resinonmo bilal tawi ɓe weltoraɗo ɓe ƴette ɓe hoddi e makko kadi ɓay ɓe aroyi ka tammu nelaɗo filliti ɗum no kadi ɓeyni minen faala ya resin o eni resinemo bilal ene onon on resinta gorko jeeyaɗo e yimɓe aljanna ɓayde laaɗo makingol konngol ɗo on sawi ɓe ƴeewi ɓe resinimo bilal o andi sabunku waɗi hande kadi ko ɗo noon yeddodira hande kadi ko oɗo wonno ɗiɗaɓo on kako oto tun o jombuno har bilal o jombuno kono ko jicci kon allah arsikanomo ɓiɓɓe jon noon fi heɓugol ɓiɓɓe no woodi moƴƴuɓe ɓurɓe bilal woɓɓe ɓe jombano few ɓe jombi kay ronke heɓude ɓiɓɓe annabi isa alayhi salam o jombari few ndaare tariha fo o jombari hay nokku o jombari few na no fereyna ɓiɓɓe heɓato hande kadi joni noon si bilal o jombari ɗum hara hina probléme ɗulle o jombuno kadi sonnajo makko mi fillite ko wiyete ko haala oɗo ko bandirawo sayidna abdourahmani bun auf si ɗum ɗo feƴƴi nasha'a bilalum fi ummi lqura wa kana mamlukan li aytamin min bani abdiddar sayidna bilal oɗo o mawni o janɗi e nder makka hari o laatinoke ko jiyaɗo wonande fayɓe alyatimaɓe ndu suudu wiyetendu bani abdiddar ko ɓeɗo alyatimaɓe wonno ko jeyno sayidna bilal alyatimaɓe joni noon fa awsahum bihin abuhum ɓay noon ɓe maɓɓe hewti ka mayata o ƴetti ɓeygure nden fof ɓiɓɓe makko ɓen o halfinoyi o kefeero geddo allah wiyeteɗo umayyata bun khalaf o halfini ɓiɓɓe makko ɓen o wiyeteɗo umayya tawi noon bilal ko jiyaɗo ko maccuɗo ɓe alyatimaɓe ɗo joni noon si ɓiɓɓe ɓen du halfinoyama wona noon fere hande kadi ko woni maccuɓɓe hande kadi foppo hande kadi wonti e juuɗe umayya bun khalaf oɗo noon ko ahadu ru'usil kufre ko goto e kiidije keferan kaku ko lorri l'islam lorri nelaɗo sallallah alih w sallam ndu bandir wiyetendu umayya ɗo no tawa kono ɗiɗo fof allah subahana taala on halkuno ɓe haswatu badre ɓe fof ko ɗon ɓe halkano joni noon ɓayɓe halfinama ɗon alyatimaɓe jeyɓe bilal ɓen e kanko bilal fof o wiɗo walamma ashraqat makka bi anwari dinil jadid ɓayno yeehi ha nelaɗo sallallah alih w sallam feeñi makka addi dina hesa kam bilal no nanirno ɗum ɗo bilal lam yatadaraddad marra o sikkitaki so jaɓay e so jaɓata ko directement o jaɓi dina l'islam o jokki nelaɗo sallallah alih w sallam nelaɗo e bilal hari ko jaatigiɓe weldunoɓe kadi ado nelaɗo sallallah alih w sallam nelede ɓay noon o nelamo kana bilalum min assabiqina al awwalina ila l islam bilal no tawa e adiɓe e aranɓe e nder l'islam ɓe inni wa qad aslama wa lam yakun ala zahri l ardi min muslimin illa huwa wa bid'atu nafarin min assabiqina al awwalin bilal fewndo jaɓi l'islam on sa hari l'islam tigi tigi on hino aña kono onan nun kanko o jaɓi hari fewndo jaɓi ala e hoore leydi ni wi o la ilaha illallah wosi wona ɓe moko baɓe jeeɗɗo ɓe wonɗen jantade ɗo fimum ɗo ko ɓeɗo petti wonno julɓe
no tawa e maɓɓe bilal mo anduɗen on e khadijatu bintu khuwaylidin ɗum ko sonnajo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e saydna ali ibnu abi talib oɗo mo anduɗen on kanko woni lontiɗo nayaɓo on tammo on ko ammar buni yasir mo anduɗen on kadi wa ummuhu sumayya e yumma ammar wiyeteɗo sumayya jowaɓe maɓɓe ma jeega ɓon wa suhaybu rumi e suhaybu rumi jeɗɗo on ma jeetata ɓon almigdad bunil aswad ko ɓeɗo adi wi'ude menen min jaaɓi l'islam ko satti o min jogitoto kadi bilal ɓe jonniraymo exemple fii ka tawhid woɓɓe lettano lorra ha ɓe yennine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam bilal si ɓe lettinomo ha hattirde e lettede nde hito ko nde o wawi fofude hayre nden towa o ko yaltata ka hunduko makko ko ahadun 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 oɗo wonno bilal ɓeñi wagad laqiya bilalun oɗo min azal mushrikina ma lam yalqahu siwahu lette ko bilal heɓi kon e julɓe adiɓe natude ɓen wo hay e goto e kamɓe julɓe ɓen heɓano sifaɗen lette ko fi on ɗum ɓeni wo amma aboubacrin wa aliyin fa kana lahuma qabila yahmihima saydna aboubacre o jaɓu law saydna aliya ɓe jaɓi law kono ɓen noon hiɓe jogino gorol hiɓe jogino famille dambe ɗen no tiɗuno goɗɗo susta ɓadade ɓe ɓeyne sa memi aboubacar ara memi gourage fo sa memi ali ara ɗa memini abou talib ɓeɗo tawta ɓe acciriɓe saabu gorol maɓɓe ngol amma bilel famam lok kanko ko jiyaɗo ko maccuɗo o accirtake sabu ala sababe ala o ɗum mawmen ɓe mamaka e kala yawiɗo sabu o waray ko moƴƴi o heeɓi ko ɗum si bilal heeɓi lette tawi heferɓe no monoranimo moneji buy ɓeyni ko o maccuɗo amen ɗo o arata hande ɗo kadi yenna salamuji amen ɗin o jokka ɗo ka dina hesa ala hay goto defandayɗo mo lette ɗen tiiɗi e bilal radiyallahu ta'ala anhu arda ñande goo ɓe ƴetti sumayya oɗo ko oɗo ada warede e nder l'islam fi innuɗo wi la ilaha illallah oɗo ko sonnajo o wiyeteɗo abou jahali alayhi la'natullah kuddi allah woni e hoore makko oɗo o arno o yenni sumayya hattirde e yennugo tawi o hino haɓɓa hino wallina e o désert abou jahal ndaari tawi ɗum ɗon tum welarimo o ko sonnajo le on say o yaltini ɗumawal ngal honno labboru makko ndun hande kadi o tufi sayyida sumayya ka ley reedu makko ɗo ɓay o tufimo ɗo labboru ndu ga ɓawo ga woni ko yaltitiri o sonnajo ɗo o laati ko yanɗo shahid ko abou jahali wonno ko warno oɗo alayhi la'natullah kuddi allah woni e makko yo yurmede allah tippo e sayyidna sumayya oɗo woni awwalu shahidatum fil islam ko kanko ani yangol shahid e tariha dina l'islam fa kana shi'aru joni noon lutti bilal e nandi tawi ɓe sifa makko bilal oɗo umayya hande kadi noon himo lettirde mo mone o ƴetta ñallanga si weeti bimbi yehi ha nangen hatti e wulugol o ƴetta bilal bongol ngol o waɗa ka dande ɗo o daasa ha o hewtoya ka ladde o ɓorta bilal ha bilal laaɓa ko piigol ɓawol ngol ha tigi tigi on fop hara ko ƴiƴanto woni ko yiyata o ƴetta o wallinamo ɗon o accira ɗon ha kiikiri si tawi o ƴettino o piyino bilal ha tawa kanko wonɗo e lettude bilal on o gayni ronkude wona fere wona ɗo e lettede on kan o ƴetta ɓoggol o humaka dande bilal ɓoggol ngol jogaki finde o jonna pay koye makka koy o yoɓaɓe kadi mbuuɗi yoɓe ƴettu bilal ɓe daasa ɓe jindina e nder saare nden fop e nder saare makka hara yimɓe ɓen no darude ko ni o gerduno bilal si yehi ha ɗum ɗon fof ko fiino mayira tun hande kadi kono tigi tigi omo allah warari o mayata yiltoɓe adda ɓe wallintinamo kadi joni noon ɓandu ndun ndu barminama ƴiƴƴan hino yaltude nangue ngen hino wuuli ɓoggol no waɗaka dande ngol jogaki finde pay koye no yoɓano fi yo welto hino dasude oɗo e hoore jaaredi ndi ko ni ɓe jindirani noon saydna bilal e nder saare makka si ɓe ɗum ɗon gasi ɓe artiramo ɓe wallinamo ɓe ƴetta hayre nden kadi ɓe wallina ka hoore reedu ɓe inna ko ɗon wonata ha tuma yennuɗa mouhammad mantuɗa sanamuji amen ɗin allata wal uzza walakin kana shi'aru bilal ahadun 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 ko o bajjo ko o goto ko o goto ko o goto kala nde hito makko ko wawi yaltude wo ko ɗum ɗo
ɓe innamo ɓe inna yo waccu Lata wal Uzza sanamuji ɗin ko wonno Bilal innata o inna lisani la yuhsinu ɗengal angal wawata wowlugol sanamuji ɗin monɗin ko moƴƴi si ɗengal angal wowlay fi sanamuji monɗin fof haray koko boni kono ngal wawata woldiri ko moƴƴi ɗum ɗo ɓurta sattude Umayya kadi on sahi o ɓurtama noon lettude ɓay lette ɗe yeehi ha tiiɗi Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴirayno kaɓe wona e lettede ɗon hino Ammar hino Yasir hino Sumayya hino Bilal hino lowɓe ɓen fof ko ɓe innaynoɓe ko sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna kono yo ɓey nguure Yasir muñño ɗon ande dey werde mon nden joddi mon nden fodore mon nden kaka aljanna ko tongi on natoyde aljanna ko wonkiji ɗi yaltugol ka ɓandu kono on say julɓe ɓen ɓe ɗuuɗa ko hefer ɓe jogino pouvoir on hayso julɓe ɓe no ɗumno Allah yamirari ɓe kadi yoɓe yotto ɓe tabiti e hoore ɗum ɗo ko ni woniri ha julɓe ɓe mbayi ɓe soñjama ɓeri ka Nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe inni ene Nelaɗo haɗi yamiramen noon minen kadi yomin yotto nde ñande Nelaɗo sallah sallam ɓe seytini ɓe inni onon ɓe feƴƴunoɓe adiɓe on julɓe feƴƴunoɓe ɓen ɓe ƴettayno goɗɗo ɓe nangamo ɓe ƴetta seera ɓe joɗɗinaka hoore ɓe seekamo ha ley o wona peccere ɗiɗi nde feccere yaraga nde feccere yaraga a sendinirta hakkude tewu e ƴiƴan e ƴiye wo kono hay goto e maɓɓe ɗum ittata ɗum e dina o wo onon hiɗon heñi taw hawju duuɓi 13 ko ni julɓe ɓen sonjira e nder Makkatal Mukarrama ha Allah subhanahu wa taala yamiri Nelaɗo yo yetoɓe yoɓe feeru hande kadi Bilal radiyallahu anhu ishtarahu Abu Bakrin bi9 awaqin min az-zahab faqala lahu Umayya ba'da an tammat as-safqa law abayta akhzahu illa bi awqiyatin labi'tuhu faqala lahu Siddiq radiyallahu anhu law abayta bay'ahu illa bi 100 lashtaraytuhu Sayyidina Abubakar ari yi alhaali Bilal on hagase oyni Umayya ittaqillah fi hadha al-miskin hulu Allah e o miskin joɗo on say Bilal oya Umayya ini hiɗa falamo oyni sa yeeyi lammo mi sooday o yeeyi mo ɓeyni ko sariyare 9 kange woɓɓe ɓeyni ko mbuuɗi 9 almuhimmu ko kange o soodano ko tawata si goɗɗo yeeyama fewno wan wa 100 000 € ma 1 million d'euros valeur on say ko fewndi kon fewno ɗo fino famire ɓay yeehi ha Sayyidina Abubakar ƴetti mbuɗɗi jonni Umayya o kefeero geddo Allah o hendi keɗi ko honɗum o inni Sayyidina Abubakar o inni wo sa innuno a sodata ɗum ɗo hino ɗuuɗi hayso ko mbuuɗu goto jonnuno ɗalan fiyo mi yeeye o maccuɗo mi yeyetenomo ndare ko Sayyidina Abubakar jaami o inni min kadi hara si a innuno a yeyata o sina guluje temedere kange mi sodaynomo ko no wonno réponse makko si tawi an o hino jaasi kama menen o himo teddi ka amen kala ko wiwno ɗala yoɓe soodu Bilal kala prix mo landinoɗa fi Bilal mi sodayno Bilal Sayyidina Abubakar ɓay ɓe soodi Bilal ɓe rewi ɗon kisan soodugol ɓe Bilal ɓe landoyaki ɗiɗo ma tato ɓe rinɗinimo kisan ɓe inni ila hande a woni dimo hina a maccuɗo hay e goto ala wajhil ard Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ɓe rewi ɗon kisan ɓe yehi ka Nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe yeeti Nelaɗo ɓay ɓe yeeti ke Nelaɗo ɓe hawti ɓe welti ɓe inni mi torikima Abubakar accu hara ko en ɗiɗo woni ko soodimo kafidan e makko hara ko enen ɗiɗo woni ko soodimo ko enen woni ko jeyimo on say Sayyidina Abubakar maaki haray Nelaɗo ɗon on laawike haray mi rinɗinimo mi waɗimo fi Allah haray hannde kay mi jeyamo a jeyamo goto jeyamo tellement que ko Nelaɗo falano heɓugol moƴƴere sortugol ngol Bilal kaw wonno ɗon ɓay ɗum ɗo feƴƴi hannde kadi tawi noon hannde kadi hijira o yamirama yo julɓe ɓen iwu Makka ɓe yaha Habasha ko ɗum woni Éthiopie ko ɗum hani ɓandu ɓaleeru enen ɓandu ɓaleeru si en loyi hannde e low kono ɓerɗe kono ɓalli ɗin ɓawliri noon ɓerɗe ɗe woni ko rawniri ɓayri julɓe ɓen soñjama Nelaɗo darno leydi ni fo globe terrestre on fof ɓe daari ɓe tawi ala hay e nokka ɓe wawata immingol ɓe julɓe sinaka leyɗe ɓaleɓe ɓen ɓe maaki hon ɗum konngol luttaygol si ɗe windaynogol e winnirayno ko hara ko ndiyan kange e kaalisi Nelaɗo sallallah alih w sallam ɓurnaɗo tagi e fon mo anduɗen o yewtirta beleɗe ɓe maaki konngol mo ɓen hani manditade ngol ɓeyni wo ishabu ila Habasha kono yo julɓe yahe Éthiopie Afrique to fa inna fiha malikan la yuslamu ahadun inda
lanɗo ɓaleejo hino toon wiyeteeɗo Najashi kanko jaɓata toñe waɗa ka makko. konto arabuɓe wonno, konto portoɓe wonno, konto américain ɓe wonno. Nelaaɗo no annduno fi ɓe fof o acci siɗɗo makko ɓen foppo ɗon o inni yahe ka ɓale ɓen to ɓen toñe waɗata ka maɓɓe. si ɓaleejo tooñi o ekkiti o ñembu goɗɗo ko kono ɓaleejo na toñowo. ko hombo yewti ɗum ɗo ko allazi la yantigu anil hawa, ko on mo annduɗe wowlirta mbeleɗe. in huwa illa wahyun yuha. Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam inni yahe toon ɗo ko ɗo wiyeteɗo Najashi. si ɗum ɗon feƴƴi Bilal on say noon o feri o wi Makka o seeni Madinatul Munawwara. ɓay o hewti Madina wo sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o wondi e Nelaaɗo Allah. hande kay tawi hay hunde o mara programme sida wondugol e Nelaaɗo. Bilal wonno ko aade joginoɗo darde, himo juutuno moƴƴa, na neɗɗo sembunoɗo kadi, himo sewno kadi, neɗɗo labanoɗo kadi, juutunoɗo yeeso ko oɗo wiyete Bilal bun Rabah. o juulidi e Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam, gereji ko Nelaaɗo waɗi ko foppe e gurdam makko, kanko e Bilal woni ko ɓe wonduno. ha ɓe inni wo asbaha alzama lahu min zilli. hakke ko Bilal wonduno hande kadi e Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam, tawi himo ɓatti Nelaaɗo ɓuri hay ɗowdi Nelaaɗo ni ko ɓatti Nelaaɗo kon. tawi hande kadi ɓe seedata few o Bilal yo ɗo. kana Bilal awwalu muazzinin fil islam. o heɓuno ngal teddungal ɗo kadi ko kanko adi noddinande e nder l'islam on few gurdam Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nelaaɗo suɓunomo ɗum ɗo qissa mo anduɗen on kaɓe hoyɗino ɗon fi koye noddinandu ɗum. Nelaaɗo maki jannendu Bilal oɗo woni ko noddinta. on sa harino ɗuuɗa moƴƴa kono Nelaaɗo accuɗo ɓen noon fof ɓeyni ko Bilal oɗo, ɓe suɓi Bilal. hiɓe anduno ko hombonno Bilal adu l'islamu arde, hiɓe andi kadi ko honɗum heeɓi Bilal ɓaawo l'islamu arde ha hewti Madinatul Munawwara, ɓe suɓi Bilal yo Bilal on noddi. o Najashi laaminoɗo maliku Habasha, Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam windannomo leetere, ɓe noddimo ka nder l'islam, ɓe inni o jaɓu l'islam, o jaɓi l'islam kadi. on sa yo waɗi neldawi molanadi noon, neldari o neldi Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam. no tawano e ko nelduno Nelaaɗo kon ko wiyete kon gaawe tati. gaawal ni ko haɓirte kon ɗe tati kelɗuɗe noon tawata jogotako ɗen si wona lamɓe yeɗɗuɓɓen. o andi si gere hino yahede ɗo armuji honno arme sophistiqué on na leydi ɓe haɗa jogui ɗum. Najashi noon ko leydi joginodi doole fewdo on sari. o ƴetti ɗen gaawe tati o neldi Nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ka weltorgol ɓatakuru Nelaaɗo no sallallahu alaihi wasallam. ɓayɗen ɗe hewti e nder Madinatul Munawwara, Nelaaɗo ƴetti gotal ngal indi ngal ɗo ko fi am min, ngal ɗon ɓe waɗani ngal hoore maɓɓe. ɓe ƴetti ɗiɗaɓal ngal ɓe jonni ngal Seydina Ali radiyallahu anhu. tammal ngal ɓe ƴetti ngal ɓe jonni ngal Seydina Umar ibn al-Khattab. ngal Nelaaɗo waɗanno hoore mum ngal ɓe accidi ngal hande kadi e Bilal. tawi ko Bilal jogotongal. si tawi Nelaaɗo yaltino ni hara ko iidi no juulede, si tawi Bilal hara no takko Nelaaɗo o ƴetta ngal o fempa ngal ni, c'est-à-dire woni hande ɗum noon woni gardirde Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko noon ɓe yaari ɗon ha khazwatu Badr on hewtoyi. ɗi keferoji bandiji soñjunoɗi julɓe ɓen foppo Makka, ɗi foppo Allah pooɗi ɗi haaɗi hewti khazwatu Badr. nden ñande ɓay ɓe hewti tawi hinoɓe ɗo temettato e goɗɗum hino jogi no darodi e temeɗɗe jeenayo e goɗɗum. Bilal o waɗi ni o ndaari e nder ko ari kon fop ha o haynoyi hombo Umayyata bun Khalaf, wonnoɗo mo lettude on e nder Makka. ɓay o haynikemo o sikirno taw wasegelere. o ini o in naja lam anja, si tawi Umayya daɗi hande min Bilal pelletti mi daɗata, kono si mi daɗi hande kanko kadi o daɗata. goɗɗo e amen ko ɗo luttata hande kadi. on say gere on fuɗɗa oɗo Umayya ɗon ko ɗo woni ko wara o rasul kufur ɗo, Bilal bun Rabah Habashi. o yi oɗo tawi o geddo Allah ɗo hande o laadike fure ko ɓe waɗnoɓe kon foppo hande kadi 12 hooreɓe hefere kanka ko ɓen fo falanoɓe wargol Nelaaɗo ɓen gemma fergol ngol, ɓe foppo maɓɓe ɓe warano khazwatu Badr. wa dakhala rasul sallallahu alayhi wa sallam Makka fatihan. joni noon yeehi ha l'islam on hande kadi heeɓi doole, hande kadi tiiɗi moƴƴa. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam iwi noon Madinatul Munawwara, joni hiɓe ruttade hande kadi e nder Makka fi udditoygol Makka. ɗon andi ɓe yewno nde wotere ka sulhul Hudaybiya, heferɓe ɓe sakki ɓe inni on natata fes. tawi juɗɗo ɓe hino faala waɗugol gere o moƴƴa,
kono tawi nela sa sallam falaka yo luttu ka tariha islami wondema makka ko udditira ko doole tawi kamɓe koɓe suuɓi ko yiltagol ngol tawi ɓe sahabaɓe luttuɓe fopp hina ɗum ha yewtere nde nde satti hakkude nelaɗo sa sallam e seydina oumar inni ene nelaɗo nan inuno e wondema allah foti en naata e makka on se nelaɗo jaabi kono womi innano on noon ko hikka goye nataten omi inni en naata kono mi inna noon ko hikka on say seydina oumar o yeehi e yewtidugol aboubacre seydina aboubacar inni oumar woda'ahu innahu rasulullah tertomo dey ko nelaɗo allah ni ko wi en waɗo ko ɗum wonnen e jokkude ɓay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hewti wa dakhala al kabata al musharrafa ɓe ari noon hande kadi ɓe naati ka nder suudu kaaba lam yakun fi sohbatihi illa thalathatum min arrijal hay e goto naati dano e nelaɗo ka nder suudu kaaba nder ton ñande ɓe wanno fatu on si wona yimɓe tato arano naatidinoɗo on ko ousmane bun talha hamilu mafatihul kaaba ko on ɗon jogino saabije suudu kaaba ndun tawi on ɗon be o naatida e nelaɗo sallallah alih sallam ka nder suudu woɗiɗamo on wo ko usamatu bun zeyd muhibbu rasul sallallah alih sallam usama oɗo ko giɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko usama oɗo fewndo oya debbo almahzumiya o wujjuno tawi noon ko jeeyaɗo e leñol teddugol tawi ɓe falaka yo jungo makko ngon taƴe ɓay ko jeeyaɗo e iwdi tedduɓe ɓe yimmini noon usama oɗo yo aro hande kadi jeeja nelaɗo ta en taƴu jungo oɗo ɓay ko yimɓe tedduɓe ni nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe seytinande sattude ɓe inni wo ko ɗum ɗo tigui halkuno ɗiya moftaji adiɗi ɓen wosi tawi tedduɗo e maɓɓe bonnino ɓe rewnata sariya allah on e hoore makko si tawi ko jasuɗo on ɓe rewna sariya allah on e hoore makko on say nelaɗo ɓe maki wallahi mi wondiri allah law anna fatima bintu muhammadin sarakat laqata muhammadun yadaha mi wondiri allah hara ko fatima oɗo gueɗal min muhammad on woni ko wujji mi wondiri allah mi taƴa e jungo makko ngo ko on say ɓe andi tawi tigui ɗon ɗo ala hay hunde ko marsata ɓeni noon fatima oɗo himo tawa ɓe mi ɓuuri e yidde yimɓe ɓen fof nelaɗo salah sallam si haynoke nene fatima ɓe ɓagotono ka ɓe tooli ɗon ɓe immoɓe daro ɓe yaha ɓe jaɓɓomo ɓe lunnomo ɗo ɓe juɗɗinamo takko maɓɓe ha ɓeni fatima oɗo ko oɗo ɓurata heɓude sattendeji ɗin fof ɓawo fatagolla ɓiɓɓe nelaɗo ɓen fof ɓe faati e gurdam nelaɗo sa sallam sina nene fatima oɗo o wontuno lebbi jeego ɓawo fatagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha ɓe inni fatima oɗo ko iwɗo e an kono ñande goo ɓe nodduno fatima ɓe inni fatima salini min mali ma shi'ti fa inni la ugni anki min allahi shay'a wayyo fatima naafi ko a huyre iwde e an landolan kala ko falla e jawdi ko wowma waɗande fof mi waɗante to kono andu hay hunde mi wawatama dandoyde lette allah ɗe yawmal qiyamata sa yeddi allah oɗo wiyete fatima oɗo woni nelaɗo sallallah alih w sallam haray usama oɗo woni ɗiɗaɓo o naatidunoɓe nelaɗo on sallah alih sallam ka nder suudu kaaba tammo maɓɓe on ko bilal bun raba muazzinu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam seydina bilal wonno tammo on ko ɓeɗo arino naatude ka nder suudu kaaba ɓe inna jaa alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuga nelaɗo sa sallam ƴetta tuggordu maɓɓe no leggal ngal ɓe jogino ngal ko ni ɓe wonno liɓirde sanamuji ɗin ɓe inna gonga on ari mere nde yeehi pellet gonga on ko tawi tawi ɗo bilal oɗo heɓuno ngal teddugal ɗon kadi ɓay ɗum ɗo feƴƴi woni noon ha nat salatu zuhur yeehi noon ha hande kadi juulugol fana on hande kadi noon hewti yenteɗo yewtere kefeero gueddo allah wa kana allazina aslamu min kuffari qurayshin tawan aw karha yashhaduna dhalika almashhad alkabir heferɓe ɓen bandiji ɗin jaɓirnoɗi l'islam ɓay tawata ɓe faalaka woɓɓe no hino yiɗi woɓɓe yiɗa kono tawata hande kadi ɓe jogaki doole o andi ɓay ɓe waɗi sulhul hudaybiya on ɓe inni on aroyey ko arata ɓe falno kadi firtugol ɗum noon kono doole ɗe nelaɗo ardunoɗen fiwdudugol makka heferɓe ko ɓe inno hikka noon la qibala lana bi muhammadin wa man maa hikka noon jaɓuɗen salɗen en mara doole muhammad ko arduɗo ko ɓeɗo ɓe naata e few joni noon woɓɓe ɗe jaɓiri l'islam on fi wata ware woɓɓe ɗe jaɓiri l'islam on fi naafi yagal e kulol o innahu amma allazina fi qulubihim maradun faqad akhadha alhasadu tumazzigu qulubahum tamziga joginoɓe hen e konnago wi e gañanedi ka ɓerɗe maɓɓe tawi moggo ɓerɗe maɓɓe ɗen sortike feccike eɓɓinde ɗe sekoto mone ko ɓe woni yiwde hande kon ko la ilaha illa llahu
wona wolede ka suudu kaaba tawata hay hunde ɓe wawa waɗugol. ɓay ɗum ɗo gasi on sayne laaɗo inni yo bilalu ƴewka hoore suudu kaaba noddina ko sharafun ma ba'daha sharaf ko teddungal wo heɓota ko ɓaawa ɗum ɗon sina mbawgol naata aljanna. buluuje temedere e goɗɗum woɓeni ko guluuji temedere e nogay sahaba ne laaɗo arduno woɓeni ko guluuji temedere e nogay nayo neññane la sallam arduno waɗugol on fattu ɓe acci ɓen no fof ɓe inni bilal ƴewka hoore suudu kaaba nodda wonɗo dow ga on hara mission o woni accompli timmi tis on sayi bilal o ƴewi ka hoore suudu kaaba o noddi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ɓay o inna yo ashhadu anna muhammadan rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ɓay o wooli ɗum ɗo ɗalat juwayriya bintu abi jahal o wiyeteɗo juwayr ɗo ko ɓiɗɗo abou jahal noon ko bappirawo nelaɗo ko ɓeɗo noon wonno ko warano haswat badre on say debbo o inni wola amri laqad rafa allahu laka zicrak mi wondiri gurdam anɗan pellette allahu subahana wa taala ɓanti fi maɗa o inni wo amma salatu amma julde nden fanusalli meɗen juulude walakinnana wallahi ma nuhibbu man qatala al ahibba kono o wondiri allah mi yiɗa on neɗɗo warɗo yiɗɓe amen ɓen wa kana abuha qad qutila yawma badrin ko fiyonno o wolan ɗum ɗo ben makko warano ñande haswat badre ɗum ko abou jahal oyni tigi tigi on allah ɓanti fima mouhammad na ɗum wonno ko men falano kono tigi tigi on men mara choix kono pelleti meɗen juulude kono pelleti ya fellitu min yiɗa ɓen waruɓe mawɓe amen ɓen ɓamɓe warno mawɓe makko ɓen ko julɓe ɓen min yiɗa on kono min mara choix min mara feere oɗo wa qala khalid ibnu usaid oɗo wi'i wo alhamdulillahi allazi akrama abi falam yashhad hadha alyawm wa kana abuhu qad mata qabla alfathi bi yawmin wahid oɗo wiyeteɗo khalid ibnu usaid o inni emba mi yetti allah on teddinirɗo ben an tawata o tawaka nde ñalande ɗo hande o yaari koko mi wone yi'ude ɗo oye mbaɗoya seeɗa wo tawi noon ben makko hino maayi weetay fatuhu makka on waɗa tawi ben makko hino maayi wo kono allah teddini ben makko o yiyaari o maccuɗo hino ƴawaka hoore suudu kaaba ɗo nodda allahu to menen allah acci yiwgol ɗum ɗo naren ko kefer o wi o gaala al haris bune hicham o wiyeteɗo haris bune hicham e nanditayɓe makko o inni o laytani mittu qabla an ara bilalan fawqa al kaaba wo hanino hara mi maayi mi halkike ko adimi yiwde bilal ko hawre suudu kaaba ɗo fiyo no andi suudu kaaba nun aɗo l'islam hari ɓe teddinno fi suudu kaaba nun kadi ɗon andi qissa abdoul muttalib soronelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde o wiyeteɗo abrahatul ashram nde o wiwno yemen ga wari fi yirbingol suudu kaaba nun o arno mooɓi jawle makkankoɓeɓen fop o mooɓi fop o nangi on say noon on say tawi ko abdoul muttalib woni ko laami on say makka o nulay noon abdoul muttalib yoɓe négocie ɓay on ari o inni bo miɗo ari yirbingol suudu mon ɗum ko honɗum wiwɗa o inni wo jawle ɗen ko jawle amen amma suudu ndun hindu mari jong yahu a négocie ay toon an e joom mayru abraha to hakke ko hoolino neɗɗo bewɗo o acciti jawle ɗen fof o jonnitiɓe abdoul muttalib o yiltiti e nder makka o noddi o inni ko hono yo makkankoɓe mawɓe kala ko wawɗo mawɓe e jawle mon foppo yalto yaw nga hoore pelle suudu kaaba ndun ɗo aranama joom mayru hino toon goɗɗo arannoɓe régilay toon abraha to welti o ari o suuti suudu kaaba ndun kono ɗen andi ko feƴƴino kanka alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil alam yajal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababi tarmihim bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka asfin ma'kul ko ndo no résultat on sayle hari l'islam waɗari arari few koye nden hitande ɗum ɗo wiyete amul fil hitande mawba ko ɗum ɗo feƴƴi koye nden hitande ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam woni ko jibina wani ɓeɗo haari ko heewe koɓe teddino suudu kaaba nu awa oɗo kan no wiyeteɗo ɗo haris ɗo o wini o allah teddinirimo ben makko maayi yaari ɗum ɗo kanga wini hanino hara o maayino hara o yaari bilal ka hoore suudu kaaba o wiyete wa qala al hakim ibne abil as wo ko abdun wo maccuɗo yan hiɓu himo haaca himo ewno ala hasil binia
e hoore nde suuda men teddundu ɗo. Kono ko metti hino ɗo honno oɗo kankade o wowli ɗum ɗo. Oɗon andirto rasisiyagal ngal na hande fuɗɗi na hanki fuɗɗi, kono neɗɗo on fof neɗɗo naya ƴettuɗum noon tun ronkare go subhanahu wa taala. Wa qala Abu Sufyan, o andi bandi Makka on fof ko ɓuri heɓugol sans ko Abu Sufyan. Bandije janiɗe ɗen fof fayda ɗe fof ɗe warano ghazwatu Badr. Amma Abu Sufyan ko noon neruni ɗo neri noon, sabu kanko fuɗɗi ghazwatu Badr o. Jawle ko julɓe ɓen jattano kon fof e Makka ko ɗen o moɓuno fof bo yehi Sham ka artugol, julɓe yimɓe ɗen faala hettugol jawle amen ɗen. Ɗum no tawa e sababuji ɗin waɗɗi ghazwatu Badr. Kono Abu Sufyan jaka tawi Allah no muyanimo moƴƴere nde, oɗo inni min mi ala wowlugol hay e hunde ko mi yiɗo kon tel manque ko satti am. Si tawino kadi mi wowlayno goɗɗum ko ɗe koccuje ɗo fof e jareni mi hoccayno mi nula ɗe Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, mimina ɗe makko. Kono mi wawata hay hunde mi huuli hay townugol ɗo hito ngon wata ɓe sikku joni mi weltanakimo ha ɓe wara lankadi o deƴƴi. Oɗo Abu Sufyan ko ɗum ɗo wino ɓay ɗum ɗo feƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe waɗi fatuhu Makka on, ɓe yiltike e nder Madinatul Munawwara, ɓe nawni nawnare nde ɓe nawni nden ha ɓe gayni ɓe faati e muɗum. ɓay nelaɗo fatike, sahaba ɓe goto wawari gomɗingol hoolade nelaɗo fatike ko Abubakar Allahu semminirno iman on o dari o ini ya ayyuhannas kono yo yimɓe man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Kono yo yimɓe kala laatinoɗo ko Muhammad rewayno hande Muhammadu maayi mokko. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allaha hayyun la yamut. Kala no laatinoɗo ko Allah goto rewayno, Allah ko duumiɗo e gurdam kanko o mayata. On say directement Seydina Umar o yaniki sanka leydi o hiita, o ini a faalame yuude Muhammadu maayi, o ini pellete Muhammadu maayi. On say o jangi aya wonɗon e suratu Ala Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra Allaha shay'a. Fi Muhammadu yehi goɗɗo e mo ruttike o jetkike farankako woɗum lorrata Allah hay e hunde. Wa sayajzi Allahu shakirin, arma Allahu no yoɓa ɓe yettoɓe mo, yalla waɗu e yettoɓe harayna yeddoɓe. ɓayne laaɗo fatike Bilal ƴetti fi noddingol, o noddini ɓay o ari ha o hewti ka ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Bilal wawali kontingol, Madina fof ɓe wullano ɓen fof wulli hande kadi hito makko ngon bloki ɗo o yaata yeeso yiltota ko ɓaw hande kadi yurmende. Fi on ɗum buyi wondi e nelaɗo hara ko wondigal kono Bilal kadi wondi e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ado ɓe nelaɗo neleede, ado Bilal wonde julɗo ɓe wonduno ko jaatigiɓe. L'islam on ari kadi ɓe wondi kadi ɓe iwdi Makka ɓe seenodi Madina kadi tawi ɓe wondi ha nelaɗo acci. Ko ɗum si tawi mawɓe inna ɓe mayde giɗo ko tana, giɗo tigi tigi sa fuutike ma a taway ɗum ko sohla molanaɗo. Ko ɗum si arabuɓe inni e misal wo rubba akhin laka lam talidhu ummak. Hawnaki ka heɓa musidɗo harana on iwɓe reedu wotoro, yiɗamo giggol hoolodiron hara tigi tigi on mo iwduɗa e reedu wotoro on a yetta komo ko yettoɗa oɗo ko. Awa ko ɗon mayde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nden sonjirno Bilal. ɓay Bilal noddini ɗum ɗon o yettiki ha ɗum ɗon on timmi, riwayaji go ko inni o noddintinare fes hande kadi, woɓɓe inni o noddintinno la balɗe tati ɓaw fatagol nela. Kono o tawi nde o noddini sikkede joni ko neññande woni ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam woni ko faati. Koko hito makko kon blokunoɗo ko ado nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe surrede. O tawi ko honɗum o watta wasta'zana Abu Bakr lil khuruj ila biladi Sham. O ari o tawi khalifa on say ko khalifa wiyete na amir. Sayyidina Abubakar ɓeynano ka amir al muminin, ko wineteno ko khalifatu rasulillah, ko lontiɗo nelaɗo Allah. Ko ɓay Sayyidina Umar ari ko neɗɗo joginoɗo hoore yaajude noon wawɗo miijitagol hayno ka woɗɗi, o inni sen inni Abubakar khalifatu rasulillah, min kadi on inni lan khalifatu rasulillah, lontiɗo nelaɗo Allah on. Nde no hewtoya nayo hara yimɓe ɓenne no gayna wowol gonɗo no hara ɓe ronki khalifatu rasulillah. O inni haɗi innen amir al muminin. Ko ɓuri jiccude e tarihaji ɗin ko ni woni, ko ɗum ɗo woni ko fuɗɗori ko fewno Sayyidina Umar. On sayi Sayyidina Bilal dungini e hoore jom inni mi faala ya accu mi yalta mi yara Sham mi woniroya ton. Qala Bilal, on sayi Sayyidina Abubakar maki mi faala ya wonu ɗo noddina nalam fewndo tan on wono noddinira henoɗa noon fewndo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ndaare yewtere yimɓe gollirayɓe fi Allah harana yiingo wolangol goɗɗo gonga
hara koye hoore teddugal. Bilal inni in kunta ishtaraytani li nafsik fa amsikni, si tawi ko sodirnoɗa lan to e juuɗe Umayya fewndo mi letteteno to ko fi hoorema haray jogolan ɗo mi yata hay nokka. wa in kunta qad a'taqtani lillahi fa khalli sabili, si tawi noon pellet a rinɗinirilam fi Allah mi faala ya tertol Allah lango mi ha kala ka mi faala. Ndaare kadi ko honno Seydina Aboubacar woni ko o jaabi. Siko mi fewndo mi nayi hande o yewtelan sifa ka haala ɗo o yeggiti fewndo mi ittaynomo ka jaarendi to ndaaru hande ko woni la jaabade ɗum no metti o andi hara golle ɗe fof kadi yaari ɗon hande kadi. Aboubacar o inni qala Aboubacar mashtaraytuka illa lillah, wallahi mi sodirani masina fi Allah wa ma ataqattuka illa fi sabilillah, mi rinɗirarima kadi sina fi Allah. ɓay Aboubacar jaabike ɗum ɗo fa qala Bilalun izan inni lan uazzina ba'da rasulillahi abada, so tawi ko gonga ko wollama gonga kami wol ko mi noddintinta ɓawo fata gollelaɗo lanni on. Say Aboubacar inni wo laka zalik, no wodanma on choix ma ɗon immo yaha. O newnanimo Seydina Bilal, yetti sonnajo makko on ɓe yalti e nder Madinatul Munawwara ɓe hewtitoyi biladu Sham. O yehi Sham ɓe inni wo e saari wiyetede Darayya ko ca'um ɓadi kun e nder Dimashq, woɓɓe inni ko e nder Dimashq on tigi wonno ko yahuno. ɓe inni o ko bil qurbi min Dimashq, hari no ɓattiɗo moƴƴa kono ca'um kun ko konta ɗum e nder Dimashq on. no way so tawi joni goɗɗo ari joni ha hewti ville forte ɗo joni o wona ɗon, o andi e inata ko e nder Bruxelles on kono no ɓaɗodiri e Bruxelles on ko sifani o wonirno ɗon Seydina Bilal. o woni ɗon ha ñande goo o waali o yii o hoyɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o hoyɗi nelaɗo no innamo ka koyɗol ya Bilal lima la tazuruna, ene ko fi honno joni arata hiwroɗa men. Seydina Bilal no ɓe finirno ɓe fesi moƴƴa noon ɓe fesi ha ɓe findinde sonnajo maɓɓe weeti bimɓe tun o moɓi kadi ɓe gurɗen hannde kadi o suti Madinatul Munawwara, o hewtito e nder Madinatul Munawwara tawi hannde kadi waktu no fewndi, woɓɓe ni ko alansara woɓɓe ni ko fotoro almuhim. no hewtirno waktu o fewndi o yehi o ƴawi kaw wowno ƴawde ɗon o noddina fi hayati rasuli fewno gurnade nde sallallahu alaihi wasallam. no noddidirno ɗon laabiji ɗiɗi Madina fopp notodiri ɓe anditi kisan hito ngon ko hito Bilal, ɓe anditi kadi ko noddinayno noon kadi fewno gurnade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Madina fopp wullidi nde wotere kadi fi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, a sikkay ko daññande woni ko ɓe faati. o wonti e nder Madina ɗon balɗe tati, Seydina Bilal o rutti kadi leydi Sham ndin o hooti ton kadi o sali noddintinde hande kadi ha honde tuma. wonoyi noon ha Seydina Umar bunil Khattab ka laamu makko, Seydina Umar noon iwi Madina yehi juuroyagol laamateri makko ndin e nder biladu Sham. tawi sahabaɓe buy hotiri ton, sahabaɓe noon waɗi plan hande kadi ɓay Seydina Umar no yiɗuno Bilal moƴƴa noon hiɓe teddinnomo moƴƴa kadi. ɓe yeeti Seydina Umar yo Seydina Umar yew jeeje Bilal ha hara ko Bilal noddinta e waɓutumo Seydina Umar adato on julde e nder bilade Sham, ɗum ko siiri fewndo ɗo. Seydina Umar yewtimo ha Bilal jaɓi, o ƴawi o noddini no noddidirno nde ñande sahabaɓe fop alamu wullari wo ko ɓurno wawde wullude e maɓɓe fop nde ñande ko Seydina Umar. o wulli ha fayda waktu on feƴƴi ɓe juulade waktu on e leer hakke ko sahabaɓe wonno wullude andidugol fi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam dara Bilal. ɓay noon woni ha Seydina Umar hooti e nder Madina. o andi toujours de ñande ko Oustaz Alpha Amadou yewtuno ɗo ko woɓɓe fuɗɗi wiide o andi Bilal o no moƴƴi ɓuri Umar, o ɓeni Bilal o no moƴƴi ɓuri hay Aboubacar. ngunu on fuɗɗa wowlede mo ɓeyna ko Boubacar ɓuri moƴƴi, woɓɓe ina ko Bilal, woɓɓe ina ko Umar. yewtira noon ha Seydina Bilal o nanoyi. ɓay o nani o ari wacci ha ka moɓodiraɗo, mi nani hiɗon inna wondema min miɗo moƴƴi ɓuri Aboubacar ma miɗo moƴƴi ɓuri Umar. o wawa mi yeeto on ɗo min e golleji an ɗi fop kala komi golli kon fi sahifati Aboubacrin yawmal qiyama. golle an kala komi waɗi e moƴƴere ka mandagge on Aboubacar wonoyta yawmal qiyama. fi yon ɗum ka o sortilan ɗon, so sortano lan ɗon mi hewtatano ɗo hande. ila nde ñande hande kadi mo be deƴƴi goɗɗo wolitari goɗɗum hande kadi yo Allah moɓidoy en enen e maɓɓe. ɓay ɗum ɗo feƴƴi mi raɓɓinina yewtere nden directeur o daarilan ɗo moƴƴa. zalla da'i sama yuqimu fi mantigati Dimashq. o woni hande kadi himo duumi e nder saare Dimashq ɗon, ɗum ko siri ɗo hatta wafahu llahu l ajal, ha mayde nden ari tawi Bilal e nder ɗon. joni noon ɓay hewti
kaw maaya hande kadi o nawnuno nawnare warayne nden wo fa kanat imra'atuhu ila janibihi tawi sonnajo makko hino takko makko ɓe ala e seedugol ɗon fi maradil mawti allazi tawaffa fihi wa tasihu qa'ila tawi sonnajo makko on hino sonka hino fesa himo wiya wa hazana e sunari an miɗo seedude o modibbo an ɗo himo mo fesa tawi sayidna bilal kala tuma nde o wawi udditugol gite ɗen so udditi gite ɗen nde wotere kanko ko honnugo wiyata wa faraha e welo an e weltare an kanko ɗum ɗo no wolde nde wawi udditude gite ɗen dara sonnajo o koynata e welo nde sonnajo o hino sonkato e sunari an miɗo seedude o na ɓinguel woni ko ɓen jogui ko min tungo yahay accalan ɗo on no himo suni fiiɗum ɗon bilal hino weltiɗa himo wiya wo summa lafaza anfasahu l akhira wa huwa yuraddid on say bilal o fuufi popali makko sakkitori ɗin tawi himo fillinno ngol konngol lo himo inna honɗon wo gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba wo janngo mi hawrodiroyay e yiɓɓe am ɓen yiɗuɓe lam ɓe mi yiɗi ɓen ɗum ko muhammadu e wondiɓe makko ɓen aboubacrin wa umarum wa ousmane tawi kanko nde hito ko yalde ko ɗum ɗo o fillinni gadan nalgal ahibba muhammadun wa sahba gadan nalgal ahibba muhammadun wa sahba haray wo ko ɓeeɗo kanko janngo ɓe hawrodiroyay e ɓeeɗo en tori allah enen kadi allah en hawrodira e ɓeeɗo haray ko oɗo wiyete bilal fi ujalatin sari'a kay yawnonde heña ɗum ɗo mi ƴetti seeɗa e fi makko haray koye andintinta ɗo hunde wotere fi dambe fi iwdi mi darnira ɗum ɗo yewtere ande ne laaɗo sa sallam no joguino o tanirawo womo ɓe inta nafisa ɓe innamo nafisatul ilm ko tanirawo ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no juuti seeɗa oɗo sonnajo o tippinno ɓura noon laabi temdere 50 e gayka ka o falno kayo ɓe wattimmo e muɗum ñande o fatotono médecin ji on ari visitimo ha gayni o inni a wata tenugol horugol ngol tawi himo hoori sonnajo on ko jaabimo o inni hande mi huntoytako sina takko soro am hande ko toon mi huntoyto mi ala taƴirde fi ɗum ɗo woniri nolle ko toon o huntorno hande kadi noko qissa fi moƴƴuɓe seydna ousmane bun affan mo anduɗen on fewno madina satti hattirde e sattugol o kanko ittuno julɓe ɓen ittannoɓe ɗonka tawi kanko ko warirte ko ɗonka arabuɓen ɓe inni wo ittaqi sharra man ahsanta ilayhi wo rento bone on mo moƴƴiɗa e muɗum rento bone on mo moƴƴiɗa e muɗum taw ko waɗan julɓen fof hande kadi ko embargo watte tawta ko ɗonka woni ko warirte ɓay hande kadi o soñjike ha sabaɓen fof saydna ali en ko ɓe inno joni yo yamirɓe kamɓe ɓe waway dartade ɓe julɓe ƴiway ko woni e mum kon kono saydna ousmane jaabino wo ene ko honɗum ko guite honɗe ko yeeso hongo mi daariroyta nelaɗo sallallah alih sallam yawmal qiyama min ousmane miɗo woni saabu ha ƴiƴan hibba e leydi ka nelaɗo o ɓurna min ousmane miɗo woni saabu ha wonki julɗo goto itta tawata ko fi an fi min yomi luttu kalam miɗo wakkili min tum mi yaha kono mi falaka yadde wonki goɗɗo ko woni terteɓe ɓe ari ɓe naati ado ñande ɓe naatayno fi wargol seydina ousmane kaw jooɗi ɗon ni ko wiyete kon ɗoyku janfimo ɗon o ɗaani gokkum yer kunkun o ɗaani ɗon ko hombo yi ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi seydina ousmane himo hoori sey nelaɗo ko honɗum indimo ka ɗoygol ɓe inni ya ousmane al yawma sa tuftero indana hande kaka amen ga woni ko huntotoɗa o maƴugol mo ƴettari ɗon quelques heures ɓe naati ɓe warimo hakke ko jogino im o ɓantaki darugol ko hombo woni e arde wargol mo uggini himo jangude hoore deftere nde woni saabu winda nden ha hewti en ɗo ila yawmina haza tawi himo dari e aya ka allah on daali fasa yakfikahumullah armande allah on yonma ɓeɗo an hay say ama paake yewtere kom faala yewtugol ɗo kon e yewtiɗo fi neɗɗo woɓɓe inayi bilal fi ko ɓalejo dambe okkoyta aljanna angal dambe naɓata goɗɗo yiite jahannama famen ni kongo ɗiɗi jogagol dambe naɓata aljanna angal jogagol dambe naɓata yiite jahannama si tawi dambe e moƴƴugol no naɓayno aljanna ɓiɗɗo annabi adama on o natoytano yiite ko ɓiɓɓe annabaɓe ɗiɗo woni ko wartidiri kanko adi hibbugol ƴiƴan e hoore leydi ndi go
si tawi ko dambe naɓayno toon iwdi moƴƴiri ɓiɗɗo annabi nuhu o yahatano toon o halkatanoke ɓeygu makko kadi halkatanoke si tawi ko dambe iwdi ɓeygu annabi luutu kadi halkatanoke si tawi ko dambe iwdi e teddugol khalilullahi jaatiguijo allah on min e ɓe mbeɗe weldi min weldiɗo ha tigi tigi on ko min weldi gon fof ɓe wawa lam wallude enen koyinde nafa weldigal ko allah leyni wattakhasa llahu ibrahima khalila na ibrahima jogui allah jaati ko allah ƴetti ibrahima khalil kono ko honto ɓen makko yahata en fof hiɗen andi ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hayru halqillahi ko ɓurɗo moƴƴude e tagge fo ngon fop woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam honto bappa makko abdou talib o etino ha o etino ini ya ammi qul la ilaha illa llahu li kay ashfa laka inda rabbi wowlum ɗo fiyomi tefanoye yeeso jomima yawmal qiyama kono ko ɗum o sakkinoyde ana ala millati abai min de mi maayi e hoore dina babiraɓe am ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe landano suila rasul sallam ayu nasi acram yimɓe fof ko mo ɓuuri teddugol nelaɗo sa sallam ɓe maaki atqahum ko ɓurɗo hulde allah on sawi ɓeni na fi ɗum ɗon min wonma landade fimum o ini a sawi ko ɓurɗo teddugol ko yusuf annabi yusuf himo teddi ɓuuri fof ɓeni fi on wo ko nabiyun wabnu wabnu khalil o woni annabajo ɓen makko woni annabajo mama saro makko woni annabajo manta soro makko ton ko wono e jaatiguijo allah o waɗa ko teddugal ko oɗo ɓuri jogade dambe kono nafoyta ɗon on feƴƴi ɓeyni ko fi wonno noon joni ko an ma adinil arab enen ko fi jikkuji jogi ɗon fi wonɗo jahiliya ko fi ɗum wonɗo lallandade eɗa ɓeyni hi ko fi ɗum tigui on seneraɗo maki khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami watti yeeso ɗon on ɗum isa faqihu si tawi on faami dina kan on gollitiri ono wonnoɓe patron ji ɗin ka nder majjiyanko on wonay kadi patron ji ɗin ka nder kono sarti on ko isa faqihu ko son faami ko allah ini ko inna allazina amanu wa amilu gomɗini ha gayni yilti kadi golli nelaɗo sa sallam inni ɓe inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum o darata o photo ɗo o darata ndu ɓandu ɗo o darata ngarikin ko darata ko ɓernde ma nden ɗo e golle maɗe si ɓernde nden moƴƴi golle ɗen moƴƴi a moƴƴi a malama si ɓernde nden boni golle ɗen boli iwdi ndi kar handi nafitoyta yowmal qiyama mi sakkitora honno nelaɗo sa sallam no maki hadisul goɗosi wo inna allaha ta'ala yaqulu yawmal qiyama hadisul goɗosi wo allah on daaro e yawmal qiyama wo inni ja'altu nasaban wa ja'altu nasaba min mi waɗi dambe ono yimɓe ɓen kadi on waɗani hoore mon toon dambe wo fa ja'altu akramakum atqakum min dambe ɗe mi waɗi ɗen ɓurɗo teddude e moɗon wo ko ɓurɗo e mon hulde allah o min ko noon dambe an ɗen noon wo wa abaytum sali ɗon ɗum ɗon fof illa an taqulu fulan ibnu fulan minen ko kaari sifa ko heferɓe makka ɓe wiwno kon nelaɗo salah sallam lawla unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim allah ronku ko tippina nde qur'ana fof sina e hoore o miskine alyatimajo mo anda hay hunde hanno tippina e hoore garanji ɗi omo taif ma omo makka ɗo ahum yaksimuna rahmata rabbik ene ko kamɓe woni ko sendata ñawore jomma nden on say allah subahana taala o sakki ko hadis ɗo woni wo wa anal yawma min noon hande ɗo yawmal qiyama wo arfa'u nasabi mi ɓantay dambe ɗe mi waɗnoɗen wa adaw ansabakum mi liɓa dambe ɗe wannoɗen nen ka aduna allah noddaw ina aynal muttaqun honto hulaynoɓe allah ɓen aynal muttaqun honto hulaynoɓe allah ɓen ɓeɗo ko ɓeɗo woni dambe allah ɗe yawmal qiyama ko ɓe woni teddo ɓe yawmal qiyama nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaka ko honɗum ɓurata naɗugol goɗɗo aljanna ɓe inni wo aksar ma yudhilu nasu ljanna ko taqwallahi azza wa jalla wa husnul hulq ko kulol allah e moƴƴugol jikku ko ɗum ɗo ɓurata naɗoyde yimɓe ɓen aljanna mi torki allah subhanahu wa ta'ala yo allah okko en ha okka en aljanna yo allah dande en ha dande en yiite jahannam mi torki allah subhanahu wa ta'ala o yewtaɗo fi muɗum ɗo yo allah moɓidiro en enen e makko mi torki allah subhanahu wa ta'ala yo allah waɗu en nani jaaɓi kala ko yaadi e deftere nden inchallah yo allah nani on famina on kala ko lundi bindi ɗin haray ko immorde cheytade wata allah famin on ɗum ɗo wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil